En lep dober večer tudi v mojem imenu. Že takoj na začetku moram reči, kako in zakaj sem pravzaprav na Mehmed Alijo naletela in zakaj mi je padel ob obilici knjig, ki jih že zaradi svojega poklica in poslanstva dnevno dobivam v svoje roke. Nekje sem namreč prebrala eno misel, ki se mi je neizmerno vtisnila v srce, in tam je bilo zapisano približno takole, da je Mehmed Alija, ko je odkril Hudo jamo, ugotovil, da notri ne ležijo Bosanci, Srbi, Cigani, ne ležijo levi in ne ležijo desni, ampak notri ležijo ljudje. Se mi zdi, da je bila to, bolj ko sem razmišljala, to ena izjemno pomembna misel, ki jo ljudje v vsakdanjem življenju strašno radi zaobidemo in se ne zavedamo, da smo ljudje tisti, ki trpimo, ki doživljamo veliko hudih stvari, ki nam življenje ne prizanaša, ampak se ograjujemo v svoje vrtičke in menimo, da je samo tisto lepo in prav, kar raste in cveti v tem vrtičku. In seveda potem je beseda dala besedo, poklicala sem Petra Dolenca, za katerega sem vedela, da Mehmed Alijo mora poznati, tako se je naredila mreža in več ljudi, ko poznamo, lažje pridemo v stik s komerkoli in zato danes gospoda Aliča prav lepo pozdravljam v naši sredi. Lahko bi temu rekli, gospod Alič, tudi vrnili ste se na tisto mesto, ki ste ga tam 6-7 let nazaj zapustili. Kakšni so vaši občutki? Dobar večer, vsem skupaj, hvala, da ste prišli. Nisem vedel, da me bo pač še neka nazaj trema emocij, da sem prišel med te ljudi, ko jih vidim tle. Mislim, da sem tle opravil, bi rekel, eno veliko delo. Od 2002 do 2007 sem bil kot tehnični vodja, to se pravi operativec celotnega notranjega zapiranja rudnika. Na koncu pa sodeloval pri urejanju jazbeca in površinskih del. In prvi moji občutki, ko sem videl gospoda Rojca, vidim tam našega bivšega inšpektorja, mi tako toplo pri srcu, ker imam te ljudi vse tako v dobrim spomenu. Vrnil sem se, to je bila moja neka najljepša leta, ogromna energije, 24 ur, bi rekel, sem živel za ta rudnik, za svoje delo, ogromno samodiscipline. Kar se tiče tega momenta, zdaj vas prosim, lahko me usmerjate, da se vrnemo nazaj na začetek. No, pravzaprav se je težko vrniti na začetek, ker ne vem, kje bi bil tisti začetek Mehmed Alija, s katerim bi se danes lahko naredilo tisti prvi korak. Pa vendarle v roki držim vašo knjigo. To je pravzaprav prva vaša samostojna knjiga, imenovana Nihče. In ta knjiga je bila najprej napisana v vašem materinem jeziku, kaj ne da? Ja. Zakaj ste jo napisali v materinščini? Še vedno sem mnenja, da je 30% izgubila na moči pri tem prevodu, da je osiromašena. To se pravi, tako kot sem odraščal na meji med Srbijo in Drino, v nekem okolju, ki je bilo na nek način kot neka oaza, izolirano, ki je bila ta vzgoja, kultura neizmerno močna. Se pravi, 14 leti, ko sem prišel v Slovenijo, takrat moj oče pa mama nista nikoli prihajala, da bi preverila, da se učim dobro, ali sam v redu, ali se obnašam v redu, tako naprej. Tista njihova vzgoja, tisti moji, če rečemo od 4. do 14. leta, tih 10 let, je pustila tako močno vzgoju meni, da ta danas ta neizmjerna samodisciplina je celo moje življenje bila od, bi rekel, teh prvih korakov, ko sem prišel v Slovenijo do danes. To se pravi, da ne bi metal smeti po cesti, me niso naučili tako, lahko rečem, Slovenci. S ponosom rečem to, kar sem.
da sam odraščal na Drini, kjer nisam poznal takrat, tako bi rekel, v tem smislu, ko sem bil Tito pionir, ta nacionalizem, ta naboj, nisam vedel nikoli, da me bo usoda pripeljala v to obljubljeno državo. Če se vrnem v to otroštvo, oče pa mama sta prva dva sina izgubila pri rojstvu, v družini sta se mi rodila sestra pa brat gluhonem. Tega gluhonemega mlajšega brata še danes pogrešamo, ne, starejšega smo 2008. leta pokopali. Funkcionirali smo kot neko podjetje, bi rekel tako. Vsak je vedel, kaj ima za delati. Imali smo od 10 do 15 teh goved, ne živine. Oče je delal po Črni gori, služil ta denar, kupoval zemljo, ko so nam jo pač v drugi svetovini, ko smo ubili dva strica, dva deda, je mogel isto zemljo svoj nazaj kupovati, ne, in začel je od nične. In bom šel na to 76. leto, ko je prišla gospoda iz Slovenije v naše območje Srebrenice in 120 km je Tuzla, daleč od Srebrenice. Jaz nisem vedel takrat skoraj niti, kje je Srebrenica, ne govorim, kje je Tuzla. Julija, avgusta 76. leta su nas povabili v Tuzlu in kazali nam tako na mize tem otrokom neke prospekte. Bila je to neka čarolija za nas, to se pravi, vsi bi zbežali verjetno samo za en dan, ne, ker takoj pogrešamo ta domači kraj in starši. Tako sam jaz tudi kot najmlajši otrok v generaciji, ki nas je bilo 100 teh mladih žigarjev, bil sem absolutno najmlajši. 14 pa pol let, v Tuzlu se nas naložili na vlak, 3 spremljevalce, jedna ženska, 2 moška, pripeljali v Zidani most, iz Zidanega mosta su nas naložili na avtobus, pripeljali v Kisovec pri Zagorju, na rudarski kraj in tam se je začela ta moja usoda. Takrat resnično nisam vedel, da bom 3 leta hodil v rudarsko šolo, pa da bom kopač, ne. In jaz se tam tako malo, bi rekel tako šaljivo, piše, da sam diplomirani kopač premoga, da sam 3 leta hodil v rudarsko šolo, da kopljem premog, ne. Ker v Srebrenici je bila rudarska tehnična šola in jaz se to kot otrok takrat nisam predstavljal, da je to neka šola, da koplješ premog. V tej rudarski šoli su bili 4 domaći otroci za Savja, slovenskega rodu, noben takrat ne imao 8 razredov, ne. To se pravi, mi smo, ti otroci iz Bosne, bili takrat dobri. Moj san je še vedno, bi rekel, bio, da bom nekdo, ne nihče, ne. Zakaj govorim nihče? Ker vse, kar se je dogajalo v moji preteklosti, bi rekel, s tem prizadevanjem, vedno sem odrevan kot nihče. Spomeni na ta leta v Žirovskem vrhu so bili nekaj najlepšega. Če bi lahko delo, bi rekel, 30 ur na dan bi lahko delo. In ti gospodje, jaz ne moram to skrivati, poznajo me po tej disciplini, ne. Da bi na koncu me usoda dala v hudu jamu in da bi 19 mesecev pred upokojitvijo me ta ista moja skupina ljudi okrog mene, ko se je okoriščala, praktično vrgla na cestu. Vrgla zato, ker sem 9 mesecev imel pravico do Zavoda za poslovanje, 10 mesecev pa ne bilo rešitve. Na koncu, to sem dobil skozi preko, bi rekel, socijalno-delovnega sodišča. O tem takrat v knjigi ni pisan. To se pravi, moj pravi roman nastaja po tej knjigi. Ko smo obe hčerke študirale, ko je žena ostala brez službe, ko sem jaz ostal brez službe, 10 mesecev ni bilo rešitve za mene. Prosil sam pa da delam bilo kako delam. 8 dopisov in tako naprej. Ena težka stvar sledi, kar ni v tej knjigi. Ne. Nekatere stvari pa okrog hude jame niti ne morem javno govoriti, ker su preveč umazane. Prosim. Je ta povezava med Hudo jamo, med Zagorjem in vsemi temi kraji, kjer ste živeli potem, ko ste prišli v Slovenijo, in Srebrenico na nek način zelo identična. Posod so se dogajale hude stvari, kjer je človek pozabil biti človek, Mehmed Alija. Kako ste vi to povezavo občutili?
ko ste videli, da kultivirani Slovenci, kot ste prej rekli, ko ste prišli v raj na zemlji, v lepše kraje, da so pravzaprav bili pred toliko in toliki desetletji enaki barbari kot tisti, ki so naredili iz Srebrenico neko takšno stvar, zaradi katere je pravzaprav lahko vsakega v tej Evropi sram. Kaj me je povezalo? Povezalo smo te dve fotografije. Leva je Srebrenica, desna Huda jama. Ne? Ta slika Hude jame dovolj kaže sama po sebi. Ne? Tle na tej fotografiji najmanj 30 ženskih kompletov dolgih las. Krajše, ko nisu bile spletene in nisam pa mogu vedeti, da su muške ali ženske. To se pravi, povezalo me to, ker su mi oni u pretekli vojni ubili oba deda, ubili dva strica. In su nas, se pravi, tisti ko zmaga piše zgodovinu, piše tako kot misli da je prav za njega, ne piše resnično. Napisali se tako da ja su v Drini, kjer su nas kalale četniki, ne kot nas Bošnjake, ker nismo mogli biti takrat ne partizani, ne četniki. Ne. Uglavnom, bili smo dobri za klanje. Ne. In ne glede na to kakvi smo bili kot ljudje. Žigosani smo bili kot neki zločinci, ker su takvi kot su u Hudi jami pobijali te ženske, ne, su mogoće meni, ali pa vam u vrtcu, ali šola, predajali, ne, imali ordene i imali pokojnine, dobre pokojnine. Da se pravi, zakaj je bilo 11 pregrad 100-metarski zamašek. Ne da bi mrtvi prišli van, vendar da ne bi živi zvedli resnicu. Da ne bi živi prišli u Hudo jamu. Govorim povezavi, ker su se oba dogodka zgodila po končanju vojne. Tako. Uradno po končanju vojne. U Hudi jami te ljudi su vozili s kamioni, vozili ih i dneve i noćine. In moram tako, če grem na začetak, to se pravi, to je prva fotografija, kjer smo mislili u jednom tjednu kako bomo otprli prvu pregradu in za pregradu našli ostanke kosti. Nažalost, to se ne zgodilo. Ta put je tekla dobrih 100 metrov. 100 metrov je stari rov iz 36. leta je bio u celoti zasut. U tem rovu je bilo 11 pregrad. 11 pregrad po 1,40 m, betonske pregrade, jedna za drugo, cijela serija. Ne? In, u dužini 100 metrov. Ne? To je pogled u taj jašek ko sam prišao do njega, ki su danas ti ljudi, u to votlino. Ne? To votlino sam takrat fotografirao iz tistega časa. Ne? In to je moment, ko sam prišao iz Hude jame. Iz tega barbarine. Da, to je moment, ko sam otkrio te kostine. To se pravi, najprej je bila vidna ta gmota ljudi. Ne? Cirka 500 ljudi naloženih en na drugega. Vsi su dobili strelu u glavu i su bili zloženi od 6 do 8 ljudi na širini 2,5 metrov, u dužini cirka 16 metrova. Ko smo te odstranili, ne, oziroma najprije uprave neki vizualni pregled, to je zloženo neke gajbice, postavljeno u notranjosti jaška, se ekipa ta vrhunskih strokovnjaka odločila da ne bo šla u taj jašek. Ne. Ker su rekli da su to neki ustaši, da su to vojaki in izgledalo kot neke, da su to neke smetine na koncu konca. Ne. Vojaki su nimamo kaj z njimi. In ko sam pred kontejnerom slišao, ko je rudarska inšpektorica pogovarjala s mojim nadrejenim in kriminalisti iz civilske policije in su rekli da ne bojo šli u jašek, ne, da ne bojo šli u jašek, takrat sam jaz enostavno vidio da bojo ustavili ta dela in moja neizmjerna želja je bila vezana na Srebrenicu, na brata dan danas koga išćem, da ugotovim, bio sam prepričan da u tej votlini da su ljudi. In nekega dne pod tistim sam se spustil u to votlinu. Sam. In sam na stenah najdu ostanke las, poklicao gospoda Ferenca, kateremu sam zaupao
lahko rečem edinemu, ko sem mu zaupal. Ne. To je Mitja Ferenc, Mitja Ferenc, zgodovinar. Ja, zgodovinar. In tudi to knjigo sta napisala skupaj, verjetno je že kdo med vami pozna. Poklical in ko je prišel dr. Ferenc, to je bilo tisti dan, ko sem 7 teh ženskih kit najdel ta dan. Ne. Prišli smo ob 4 zjutraj, ne, in je prišla ekipa ljudi, policistov, in so in mene in njega, bi rekel, tako obdelali, drug dan sem se mogel zagovarjati. Jaz sem pa želel, da se ne skrije ta, bi rekel, umazanija. In takrat so dovolili, smo se priborili, sem šel v Celjski arhiv, iskal te stare karte. V glavnem smo se priborili, da smo nadaljevali z delom in smo v te Njašku 1 dobili nalogu, da samo 5 metrov raziščemo tega jaška. Nekateri boste razumeli, drugi pa manj, ne. To se pravi, po širjenju jaška potom 75 stopinj, ne. 6 metrov je bil posedek z vrha, rumeno je kamnina, to je pa bil premog, ker je kakih 60 metrov segel nad ta horizont, oziroma na to obzorje, ki smo mi noter vstopali. Na to, takoj po 1 metru, bi rekel, tega umika te jalovine, smo prišli na prvo človeško žrtev. V 5 metrih smo skoraj 500 ljudi odkrili. Veliko je tega, ko je nazaj, mislim, so dali nazaj, nismo iznesli uradno nekaj okrog 400. Ne. V teh 5 metrov je to, kar govorim, najmanj 30 ženskih kit spletenih, da se pravi, govorim o ženskah, ne več tisti vojaki. Ja, o vojakih. Ne. To, ko človek pač doživlja, ko si noter med stenami, ne, a vidite te ostanke. Če bi poznal prej človeka, bi ga tudi prepoznal po 60 leti. So deli teh človeških, bi rekel, obrazov, brki, ostali neverjetno, ali je bila verjetno taka temperatura, okolje, vsi pogoji taki, da so bili, da so to enostavno v večjem, bi rekel, delu tega jaška ostale ohranjene. Vsi so pa v jašku metani živi, ker tam je bilo par strelov na prvi lobanja, ostalo nikjer nobenega strela, to spravi, da so vsi prepleteni v jašku, metan v jašek. Ne. In da so bili ljudje tudi živi vrženi v jašek. Živi, ne. Med pregradami, med 6. in 7. pregrado, v tej hudi jami je vse ohranjeno, ker sem skrbel od prvega dne, da vsaka ta pregrada ostane na svojem mestu in mi smo delali skozi te pregrade te votline. Ne. Tukaj so tepke, ker je človek, ko smo mu rekli, smo ga poimenovali begunec, dobrih 10 metrov pod stropom odmikal to ilovitu zemljo, tle so še kepe. S enim predmetom tirnice se prebijo in prišel do nekega zruška oziroma betonske pregrade, v stropnem delu pa je bila kamnina in tam je obstal, enostavno tam je umrl. Ne. Drugi mlad je bil zakopan v tla in 2. marca 2009 mi je uspelo priti v ta prostor, to votleno praznino, ki sem naletel na ogromno teh ostankov, obutev, žic, raznoraznih, bi rekel, teh ostankov človeških predmetov. Sprehodil se naprej, nisem razmišljal o tej nevarnosti, dobro poznam, bi rekel, te rudarske pogoje, vedel sem, imel sem aparature s seboj, vedel sem, do katere meje lahko riskiram tam, glede zaradi prezračevanja. Ne. In takrat je par dni trajal ta bum in potem so vse skupaj pokopali, bi rekel, pod zemljo. Ne. To knjigo sem pisal leta 20 do junija 20. Takrat v tej stiski so vsi pustili to hudo jamo, bi rekel, tako več nobenega ni zanimala. Po tistem času se je urejal prostor Kostnice, ne, do polovice leta 2011. To je prostor 80 metrov dolg, 4 metra širok in mi smo iz enih, oziroma jaz nisem več hotel sodelovati, enostavno pozneje so dali te plastične gajbice iz
bližnjega prostora, kjer smo imali deponirano, takrat te kosti su prinešene, te kosti u te gajbice i praktično 2 leti one samevaju i raspadaju u te kostnice. Znam izredno lijepo risati, vrlo sam se uspominjati, jer sam, to se pravi, sam trenutak. In kdaj ste bili na zadnji v hudi jami? Od takrat nič več, ko sam kostnicu uredio, še enkrat prišel posneo te kosti in se umaknuo. Gospod Rojec, vi se spominjate P11. Zadnju pregradu na P11 sam narisao enega velikanskega rudarja, glavu, da smo se poslovili. Simbolično je bilo da RTH zapira rudnik Žirovski vrh, nekaj se pokazati jednu fotografiju. I tako sam tu u hudi jami, na koncu te kosnice narisao, narisao rudarja na betonski pregradi. In ta rudar je naravne velikosti. Se vam lahko vi razdelite malo te fotografije, notarne te ljudine poglede. To se pravi, ta rudar je naravne velikosti na pregradi, v tem prostoru. In vsi, ko pridejo notar v ta prostor kosnice, bojo pač opazili tega rudarja. In s tem sam želel sporočiti, da enostavno v tem rudniku ni mesta za te kosti, ne. Da bo vsakega ta rudar spomnil, da je to rudnik. Ne. To vam najbolj tako razdelilo bi malo, tako lahko si pogledati to. Povejte mi, Mehmedalija, takole za vmes, kakšni so to občutki, ko človek pride v hudo jamo? Prosim, lahko še vzamete, dajte si tako. Kakšni so to občutki? Če se vrne nazaj, ogromno nekega naboja vezanega na Srebrenicu. Občutek, da iščeš grob svojega bližnjega, da sanjaš ne, da pokoplješ brata in to se pravi to, kar me je pripeljalo v hudu jamu. I jaz sam rekao da sam, ko sam bila u Nemčiji, ko se ta prah od antracita notar za žare u kožu, tega lako peješ. Ta prah u te bolečine i tega dela hudi jami u 3 letih se zažre u srce, svaku poru in ta se ne da opratakle. To se pravi, od takrat moje življenje čisto, bi rekao, tako šlo u neku drugu smjer. Dan, noć, samo razmišljam o tej hudi jami, o siroma tesno povezana Srebrenica, huda jama, o brati, o mojih najbližih, tako naprej. To je bolečina, ko govorim o hudi jami in do smrti me govore, tako spremljamo to. Ljudje, ki nisu dotakli ta prostor, ne more razumjeti. Govoriti od zunaj i biti u tem prostoru hude jame, temi kasnije je neki svet za sebe. Kaj pa tisti, ki so delali takrat z vami, tisti mladi ljudje? Ste se z njimi kdaj pogovarjali o tem, kar ste videli? Vidim dobrega mojega znanca, inšpektorja z vaših kraja, on me dobro razumije o čem govorim. U knjigi nisam zaradi morala i umazanije, nisam do te hude jame, spoštovanja do te hude jame, nisam pisao nekatere stvari, ko bi rad povedal. Danas, ker sem pač prišel nekot iz te krize, lahko povem. V tej hudi jami RTH kot državno podjetje mi je dalo enega ali 2 rudarja. Drugo su u hudi jami bili albanski otroci stari od 18 do 22 let. Gospodin inšpektor ve, da noben od teh otrok ne bi mogel pod nobenim pogledom delati u rudniku. Dela su bila izredno zahtevna. To sam mogao vse skrivati. Takrat, ko sam končao z deli u Žirovskem vrhu, je prišla mlada ekipa, mladi inženjeri. Med njimi su bili taki koji nič ni drugega ne zanimalo, taki kot naši danas politici. To se pravi preprosto korišćanje bližnica, kako čim prej denari. In tisti ljudje se tudi igračkali u hudi jami, nisu mi zagotovili ustreznu delovnu silu. Ko sam se ja postavljao po rogu, su, bi rekao, stopili skupa
i na koncu sam plaćao veliku cijenu da sam me dao na cestu. Potem mislite, da so vas dali na cesto predvsem ali tudi zaradi Hude jame? Mislim, to nisam nikoli rekao. Ne. RTH je dobio 500 milijonov državnega denarja, spravi davkoplaćevalskega denarja za zapiranje rudnika RTH. Leta 2002, ko sam ja stopil na ta tla, je bio oddelek, bio sam operativec, ki naj bi se na tem oddelku gradilo novo podjetje, ko bi vse te viške rudarje prevzelo danas, lahko bi na RTH oziroma bi neko drugo podjetje za RTH delalo v gradbeništvu in tako naprej. Vse te rudarje prevzelo. Nič se ni zgodilo, razen okoriščenja, da so vse te milijone gospoda zapravila, te ljudi izmetala na cestu in vsi ti mladi inženjeri, ker su osposobljeni drugače, ker oni pozabljaju kaj je moral, kaj je vrednota, kaj je rudar, su se zmenili, vzeli boju po 23.000 evrov za odpiranje SP-a, vzeli bojo odpravnino od 15 do 25.000, odvisno delovni dobi, in bi organizirali novo podjetje pod imenom GRO, ki naj bi delalo spet za RTH. Tako funkcionira cijela država. To su stvari, o katerih jaz nisam pisao, to se je dogajalo pod tisti. I tisti ljudje su mene spremljali u Hudi jami. Moj vodja oddelka en metar nikoli ni stopil u taj jašek. Nikoli ni stopil u taj jašek. Ko pridejo iz ministarstva iz Ljubljane, s jednim drugim roke podajajo uspešnosti dela. Navadnega človeka pa meni nikjer ne blizu. To spravi, meni samo ostalo da trpim i na koncu, bi rekel tako, obećati, kot zadnja smet človeka vržeš na cestu. Še to, takrat, ko ste slišali, da so take stvari kot Huda jama drugorazredna tema, vas ni prijelo, da bi stopili na oder in začeli kričati, da to ni res? Našega bivšega predsjednika sam poslušao u Hudi jami, u Potočarih, v Srebrenici. Bio jedan med tistim, u tistem času, mislim da je leta 20, če se tako da spomnim, koji je baš tako govorio takve lijepe besede na tujem dvorišću, u susjedšćini u Bosni. Sam pa nije bio sposoban, bi rekao, da se spusti u temu Hude jame dostojno po čovjek. Njegova drugorazredna tema je slika naše drugorazrednosti danas obnašanja i ta drugorazredna tema nas je popeljala tam gdje smo danas. To je dno jaška, prvega jaška na glubini 13,5 metrov. Letnica 2,9, te kosti se vidijo, na te kosti je stopil tudi Pahor, gospod Stres, pa še par teh ljudi. In te kosti su še vedno v takim stanju, na istem mjestu stojijo še dan danas. U tem jašku leži nekaj tisoč ljudi, enim na drugim. In jaz bi rekel, en tekst, ko sam napisao naknadno u času izdelave Kosnice, ni notar u knjigi jer mi je žao, nek je govorim o tej sramoti, tem odnosu države do te kosti. In sam tle napisao da su se verjetno te kosti, oziroma ti ljudje, duše teh ljudi, bolj počutili u tem jašku, tesna ena od drugih, tle kot neki suveniri, ki su i nastali u tej Kosnici, da bi narod pač ljudje hodili gledati te kosti in ne vem, a su misli še vstopnino kasirati. Mislite, da bojo zmogli politiki, glede na to, da smo še zmeraj zelo tesno povezani z ljudmi, ki so pravzaprav Hudo jamo zakrivili, bo zmogla politika, da se Huda jama sanira na človeka dostojen način? Ne verjamem, politika nikoli nikdar. To se pravi, jaz primerjam glas teh ženskih Srebrenice, ko su zrušile svo to svetovno elitu, bi rekao, njihov krik se je slišao sve posao. One su ustvarile Potočare, one su ustvarile ta spominski, bi rekao, centar, in danas vemo pač, da su ti ljudi pobiti
samo zaradi način kako su popričali je samo bih rekao priča to obilježje, ne? Brez tega ni dostojanstva, ne človeka. Človek nepokopan je ipak nišče, mi, če ne pokopljamo človeka, smo niščeti. A u Potočari su, če lahko rečem, tako se izrazim, uspjeli da su postali ta centar in meni kod Bošnjaka, kad sam se rodio, je ostalo, meni i sve mojim prijateljem po svijetu rasijan je ostalo enkrat, danas od Srebrenice, enkrat na leto 11. julija da se zberemo i to je sve kar je meni od domovine ostalo u Bosni. Spravi 11. juli pokop, vsak let pokop novih žrtevi tako naprej. Ali vem da je grob mojega brata, enega brata, ki grem od mojih prijateljev in pridem do njih. U Hudi jami, pa mislim da bo cijela generacija praktično iz tega časa pomrla pred nogom režu to zadevo. Samo pogledajte, gospod Mehvedali Alić, Slovenija je pravzaprav eno samo grobišče, če tako vzamemo. Ni samo Huda jama, je še cel kup drugih jam, tudi tukaj na Poljanski dolini, v okolici Žirov, Škofje Loke, povsod so te jame. Toliko mrtvih, toliko zakopanih na teh skritih grobovih rastejo različni trgovski centri, cementarne. Zakaj imamo Slovenci, zakaj smo tiho, zakaj smo tako drugačni od vaših žensk v Srebrenici? To je, ne bi to vse skozi Hudu jam, to se pravi, mi nismo dotakli, jaz sam vzorc, bi rekel, te dobrote slovenske. In jaz sem na svoji koži in bi rad, bi rekel tako, da se vrnemo nazaj, da upletemo to stvar. Huda jama je ena od 100, bi rekel, grobišč, če su se spustili u takvu stvar in če su otprli to rano, ne morejo v takim stanju pustiti. To nije res da zahtjeva neke milijone, da pokop človeka, da ga pokoplješ, ni ne vem kak denar, ne. In otprli su je da bi vse to, kar nas danas, bi rekel, ekonomiju, to kar su ukradali, bi rekel, sve da zakrinkaju na stranu skozi Hudu jamu, in Huda jama je ugodna tema kod sve neke takve druge, da se s tem pobadaju na srednje generacije in da od pista, bi rekel, da preusmere cijelu generaciju ljudi od bistvenih problema na težavne. Jaz bi se vrnuo tako nazaj malo da prepletem, ne. Ker hočem to reći, što se pravi u mojem otroštvu, ko sam ja se zapletao in prišao u turdarsku šolu, takrat je Slovenija bila resnično neka mala Švica. Tem svijetu. Poštenost, delovnost je bila neizmjerna. Jaz, ko sam prihajao u Bosnu, su me klicali, gdje si Slovenac? Takrat sam resnično ponosno tako stao. Tle su bolj šaljivo rekli, normalno tako, Bosančik, nije me to skupilo. Rekao, nisam se s tem, ker ja sam verjel da vam pač nekaj, enkrat ustvarao neki od sebe. Ne. Ko sam zapleten u tu rudarsku šolu, tamo se živio, nad nami starejši fantje, meni su rekli takrat da štipendiraju. Jaz bi vam prikazao uzorec, bi rekao, kako tekla stvar. 3 dni u rudarsku šolu, 3 dni kopljemo premog na rudarskom školskom centru, gdje imamo svoju proizvodnju. 2 fanta pa inštruktor. Inštruktor opazuje, mi otroci vrtamo, meniramo, pogledujemo. Jamska, koji rečemo stojika, potpornik ta, je teška 92 kg. Ja sam imao 48 kg teži. Takrat ko sam mogu takvi reći primetavati. Ali nikoli pobupao nisam. Odgovorno izjavljam danas da mi noben od mojih inštruktora nikoli nije dao ene štirke. Imao sam sve 5 kriste prakse. Na koncu te rudarske škole, pred tem, ko su risali drugi fantki, bi rekao neka srca, ne. Ja sam si tle napisao rudarski tečni školski centar. To sam dodao, jer je bila možnost, če smo odlični u rudarski šoli, da 3 dobiju štipendiju za tehničnu školu Velenja. Ne.
In bilo nas je 10 odličnih, jaz sem bil pa najmanjši, najmlajši in su drugi 3 fante dobili. Na moju, bi rekel, sreču jedan je šel u vojsku in su ti inštruktori takrat imali jednu izredan sastanak in su mi dodelili štipendiju. To se pravi, končao sam tu Velenju tenčnu školu. Rekli su mi da me štipendiraju. Ja danas pravim, ne, to nije bila štipendija. Ja sam zaslužio za sebe, za mojega učitelja, inštruktora i sve te ljudi. Nije mi bilo za tega takrat slabo. Bio sam srećan. Danas, ko analiziram, moji 38 let bi rekao, sam žalostan. Žalostan iz razloga. 90. leta, ko su pršla, to se pravi, ko sam se vrnul nazaj iz tenčne šole, sam šao na razvojni odelek, jer sam sve naše rudnike sudjelovao u uplivanju nove tehnologije. Na koncu leta 91. su me dali za vodiju službe varstva predijel na rudniku Zagorje i slijedi leto 93. da kratko me meće u prvičnu cestu, bi rekao. Ne. To se pravi slijedi državljanstvo in problematika, ki izgubim jaz službu, žena službu, ostajem na cesti i postanem prvič, bi rekao, dobesedno nihčene. Tukaj imam dokumente. Ne. Nekateri se, bi rekao, delno spoznaju, većina pa nič ne. 92. leta sam šel na općinu da bi se pozanimao, da ne bi imao problemi. I bila je moja to najveća napaka. Ne. Za kaj sam šel med prvim. Maja sam imel urejen status stalnega bivanja. Za celo moju družinu, 2 kćerke, ženu jasno. Šele julija, 2 mjeseca po tistim, to se pravi, imao sam status stalnega bivanja. Rekli su mi po 17 letih imam pravicu do stalnega dela mojeg odobrenja in s tem pač lahko delam naprej, živim tako si u demokratičnoj Evropi, tako mi je rekao dobesedno Nemčiju. Pomenula. 2-3 mjeseca poznaje, takrat država pač ureja zakonodaju za delovna dovoljenja. In takrat se meni cijela stvar zaplete. Koncem leta mi izdaju enoletno delovno dovoljenje in jaz takrat poskušam prijeti državljanstvo, že takrat mi pa zahtevaju potrdilo o nekaznovanju u Bosni i Hercegovini. Dobesedno mi je rekla da nisam bio već kod eno leta u zaporu, pa sam prišao u Sloveniju. Kje dobiti potrdilo? Srebrenica gori, u Ljubljani ne obstaje ambasada, u Ljubljani se sprehajam, takrat je Hrvašku sam najdu, za bosanske državljane nič dela i tako, ne pridim. Takrat zgubim službu, grem na cestu i nimam nič, nimam otroškega dodatka i moram ja se pojašnjavati na općini da meni kod stalnim bivanjem pripada sad otroški dodatak i me ta ženska otkloni i pravi da ne resi i tako naprej. Da bi si koncem leta 2004 šao u Nemčiju, ushodno u Nemčiju za neku ekipu i sam tam srećao 28 tih fantov slovenskih iz Kopra, Vegrada, iz Celja. Ti otroci su bili, za mene su otroci normalno kad su bili takrat mladi fanti koji su bili do 15 let u neki samski domovi. Tisti koji su bili takrat u samski domovi, to odgovorno zdaj govorim, nisu imali pravice, nisu mogli uložiti za državljanstvo kad nisu imali svojega stanovanja. Ne. Svi ti otroci su takrat izgubili službu. Iz ETH s manom na čelu nas je bilo 97. Spravi, nobene rešitve nije bilo. Ja za kaj govorim da nisam izbrisan, nikoli nisam mogu to sprijeti te besede. Tako li tako bi rekao, lako mi reći da sam izbrisan, ja se uglavnom to ne priznam, ker briga me kaj misli država ta ali ona, izbrisu, ja sam pač živeo naprej svoje življenje. Bio sam u shodnoj Nemčiji pol leta in tamo su nas obkradli. Sveh 28 ti Balkanci, nazaj sam prišao 110 mark u Ljubljanu i tako naprej. Pozneje sam šao u podjetje RGD za navadnega rudarja kopača in leta 2005 to me je rešilo mene in moju družinu, takrat se je zgodila Srebrena, s tistim denarjem sam pač pokrio se. Ostao mi je neki stari Ford in če tako dotaknem, bi rekel, to kar boli, to se pravi s tem starim Fordom. Da sam spet nazaj. U tistem času urejam te dokumente, to je katastrofa, to se pravi ti pasoši, kaj se sve navadno človeku dogaja, ko trkaš na vrata, iščeš državu, a države ni, za vrati je neka, bi rekel, radnica, takrat euforija, bi rekel, tega nacionalizma.
vsak se je laki živio, vsak je rekao da ima pravicu da zastupa to državu. In človeku spoštuje neka pravila, ne iščeš neko protekciju, greš po tej poti, je bila blokada na sve strane. Dobil sam pasoš v Ljubljani, bosanski pasoš, kjer su mi zahtevali, pred to izdajo su mi zahtevali v taj pasoš da prenesem potrdilo o stalnem bivanju. In drugega potrdila, kar moj naslov iz Zagorja nisam imel. In ta spravi Polje 3 Zagorje je bio moj jedini naslov, kjer sam ja dobil tu listinu, ne, tamo stanujem, sam prenesao in su ta pasoš unutar u knjigi, ta pasoš, upisan naslov Zagorja, slovenski naslov, bosanski pasoš. In ko sam se iz Mađarske enkrat vraćao u Sloveniju s ženo, ne, mi ustavi carinik in je rekel, kam greš? Sam rekel, domov, ne. Je znoro me začel tako maltretirati, ne, ker takrat moje pravice su bile ničevne, ne. In sam rekel, gospod, dajte še enkrat pogledat, v tem pasoš jedini moj naslov, Polje 3 Zagorje, to je notar u knjigi, ne. Je prelistao parkrat, pogledao in me pusto, ne. 96. leta, ko prvič grem u Bosnu, takrat se te mostove porušili in to je trajalo ure da prideš na drugu stranu. Takrat me bosanski ti carnik sprašuje, kuda ali iću, ne. Njima isto tako rečem, ne znam. Kako ne znaš? Pa tamo gdje trebam, ne mogu. Idem tražim, idem tražim to kar je ostalo od roda. In s tem starim Fordom, nemškim tablicam, pridem u neko naselje u bližini Tuzle. In sve sam mislio da bom srećao nekako, mama je bila stara, bližala je se 80 leta in sam mislio da nju ne bom vidio. In pred tu hišu, kad sam se ustavil, vidim svoju mamu kako stopa notar u hišu. In takrat bi rekao tako neka zmrzne človek na mestu. Ne. Ko sam otpirao auto, z lijeve strane iz sosednjega dvorišća dva fanta, kakvi 20 let proti meni. Jedno od njih mi psuje mater in pravi, sad bi te podigao sa tim autom u zrak. On je vidio mene kod nekega, bi rekao, ko sam zbežao, pustio njih u tej bojni, ja sam šao u Nemčiju, nakradao denar, bi rekao, pa prišao sam im kazati. In ja se tako pomirio, jasno mi je bilo, sam rekao, jaz bi tu, če bila, ok, pomagao s tem. Tisti večer, takrat pridejo, mama, mlajši moj brat je 66-letnik, dobro 4 leta mlajši od mene, vedel sam da se ženio u času vojne, ne? Za drugo pa već nisam vedel. Ne? Isti večer moja mama pa snaha, pa moja žena se pogovaraju o teh mrtvih i moja mama pravi, z naša 2 sina, moje 3 sestre i brata je u biti 12 sinova. Od ene njenih sestra 4 sina, pa mož. Naenkrat slišim ko moja snaha starejšega brata, žena, reći mojoj ženi, moje mlajše brate ime se Idalija, Sejdo su ga klicali, Sejdo ima sina, ne. Takrat nisam vreo da o čem govori, ne. Sam rekao, šta si rekla, ne. Pravi ona, Sejdo ima sina. Pa se nekog bijesu, ne. I ona meni reče kak je 30 km stran. Drug dan sam šao iskat tega svojega bratranca in cele, bi rekao, te sezname su prolistavali, nisam vedio da su u radu pročeli, ja sam šao s istim primkom od te snahe. I na koncu me tamo žakar uprašao kako se piše, sam rekao, Alić je prebrno, tako je, ko je prebrno je najdu tega fanta. Tega mojega brata su ti četniki pred mamom u Potočari, koji je stopao na auto, uz temi dokumenti, neki ko su imali, su ga pred mamom istrgali pred vrati autobusa. Mama im je rekla, djeco, on ne govori, su ju odvrli nazaj, progovorit će ne. Da se pravi, to je tisto kad boli, pa boli, pa boli. In ta zgodovina se pri nas kar naprej ponavlja. Da povežem stvar, zaradi tega sam šel nazaj. Ta moj brat, oziroma, če ne bi bilo tega pokolišča Potočara, za 50 let bi bio razglašen, če bi šla, bi rekao, ta politika tako moćno, velikih teh moćnejših, ne, u to smjer, bi bio za 10 let zločinac, ne.
Tako kod svi ti ljudi u Hudijama, tu te ženske, nekateri su vjerojatno imali grijeh, ne pasine. Govorim, skozi tega mojega brata gluhonemega. A je on, ko nije poznao ne jezike, ne nacije, koji je bio samo čovjek. Istraga je koji je imao gluhonemu ženu, koji je kod gluhonem breo sanju svoj svijet, da su ga ubili, da je za njim ostala gluhonema ženska koja je uzgojila danas krasnega sina, končao je srednju prometnu školu in prvič je obiskal nas, rekel, letos v Sloveniji. Vzgojen otrok tako dobro, da lahko vsi sanjamo. Izredno tankočutno, pošten, discipliniran, urejen v vsakem koraku. In jaz sem mu dal, ker skupno neko zbirala te svoje pomoči, denar, da je zbrala neki simboličan denar in kupili so stanovanje v Sarajevu, sicer so prituzili, in dal sem mu za vozniški izpit, ki opravlja zdaj trenutno vozniški izpit in selil se v Sarajevo. Druga od bratov, otroci, leta 2002 ne morejo nikamor več, otroci so v srednji šoli in preko neke hrvaške organizacije dobijo neke papirje ponarejene za Ameriku. Virginia, mesto Richmond, glavno mesto, ki so sami, bi rekel, nezahvalno se izrazim, ta črnaška, bi rekel, rasa. In tamo je okrog 2000 teh ljudi iz okolice Srebrenice. To se pravi, vzeli su i istrgali su i post. Tako od mene ko su kradili otroštvo. Danas, ne glede na to, abi ja sam umro u te vojne, ali ja su danas po tistim kad se mi na koncu zgodilo, govorim da mi je ukradeno otroštvo. Da su mi uzeli mojim staršem. Tako su ti Američani uzeli, bi rekao, te bosanske otroke, otpeljali u Ameriku, da bi bili neki novi vojaki na nekih drugih, bi rekao, tereni, neke nove Srebrenice i tako naprijed, tako naprijed. Obema sam šao na poroku. Takrat sam delal u Žirovskem vrhu, saj za starejšega. Leta 2006 sam šao s ženom na poroku u Ameriku da bi mi nadomestio očete. Dan danas, svaki 15 dni se sličimo. Toliko smo emotivno navezani, to se ne da povedati kako me spoštujejo. In drugim, mlajšem nisam mogel reći pač da bom prišel na srednje leto, ko me povabil. Moj mlajši, imam ščerku 28 let, eno 24, ta mlajša je diplomirala, prejšnji teden diplomirala na medijski študij v Kopru, na temu Huda jama. Saj ravno to sem vas hotela vprašati, Medalija, kako je pa hči spremljala vse vaše travme? Otroke sam ves čas skušao zaštiti iz tega sveta. To se pravi, nisam ih pustio u ta moj svet. Nisam pa mogu neopaženo, to je ona vaša, ta fotografija, ko sam zapirao zadnju pregradu, sam ih narisao na P11 godine. Ko da im zaklepamo RTH, Čanica, gotovo, Rudnik, Židovski vrh. To je zasuto po zemlju. Tle je ena simbolična stvar. U Potočarih je moja hiša, ko sam bio 24 let star, mi oče pa brat, ja sam neki prispevao, kupili parcelu da bi si pomagali jednim drugim. U moje starosti 24 let ko sam bio, su mi ta dva brata pa ta sestra gluhonema zgradili hišu. Moj san je bio normalno vrniti se nazaj in jim pomagati. Ne gledaj, kje bom delal. U tu hišu, kjer je ostalo par hiš, to je 500-600 metrov od tega pokopališča v Potočari, 86 je bila po strehu in to je moja lastnina takrat bila z mojo starostjo 24 let. U tu hišu je prišel, jaz si narekovaj imenujem junaki, i taki junaki su bili u Hudi jami, ta junak koji je prišel u moju hišu, lahko da mi je tudi oba brata ubio. On je takrat razmišljal, da ko pride u tu hišu, da je oslobodio tu hišu od mene sebi.
I je bio od julija, od pokolja, do leta 2002. 2002 moji nisu imali ni kjer gor na vasi. Na drugi strani, to se pravi, to je moja vasica, 10 let poznaje neka hiša obnovljeni. Na zadnji, mislim, na te strani se vidi, to je Srbija, to je planina Tara i to je rijeka Drina. Hiša... In to je bil Srb v vaši hiši. Tako. I on je prišel notar, imao je 3 polnoljetna sina, moje su pa notar u knjigi. Bošnjaška vlast pri Tuzli, istega leta, 92. iz jedne hiše zapuštene, koja je bila učitelj za srpske nacionalnosti, koja je šla u kojoj, bila u Šapcu, je bilo 5 naseljenih nekih družina u tu hišu. I svaka slika, kada je moja, u tem delu te sobe, kada je dobila moja družina, je ostala, mama je to se očestali. Isti te, ko sam pospremio te motoroke za Ameriku pa snagu, smo dobili, notar je u knjigi del tega. Vas prosim da preberete. Bošnjaška vlast, moju staru mamu od nekih čez 80 let i tu sestru Bukonemu. To je direkt iz tega, bi rekao, iz odločbe, ne? Ta odstavek. Nalaže se Alić Šemse iz Srebrenice sa članovima porodničkog domaćinstva, privremenim korisnicama da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema rješenja oslobode od lica i stvari kuću, vlasništvo Blagojević Dragoljuba iz Poračića pod prijetnom prinudnog izvršenja uz asistenciju policije. Napomena, Alić Šemsa nema pravo na alternativni smještaj. Predstavljajte se. Starica od 80 let i šćerka Bukonema. To su ostanke naše domaće hiše. Sve požgano, sve uničeno. 120-130 km stran. I oni reći da ta ženska tako stara s to gluhonemo šćerko nima pravice na alternativni smještaj. Već čas, kad se meni to dogaja, ja zdelam u tem Žirovskim vrhu. Moji nadrejeni inženjeri me spremljaju papirnato. Gospod V bi rekao, to težu, to breme, mene kod nekega tehnika, da sam na tisoče nekih rešitev, skic naredil. Ta moja gospoda je prihajala tle nekod na malicu, pa se obrne nazaj in tako naprej. In notar, gospod Peter, jaz moram tako razočarati, bi rekao jednostavno. Se pravi, notar imam jaz Bojana Klenovška upisanega. To je inženjer koji me logistično spremljao u hudi, mislim, u času zapiranja Žirovska vrha. Leta, da se vrnem samo trenutak da vam pokažem jednu stvar bistvenu. Isto pismo, ko sam ga uzdelio. Leta 2004 je še vedno ta koljač u moji hiši u Potočaru. In zvedo je za moju številku in me kliče u Sloveniju. In me prosi da mu podajšam še za 3 mjeseca bivanje u te hiši u Potočaru. U vaši hiši. U mojoj hiši. In jaz mu napišem, pošljem na centar u Srebrenicu, to je fotokopija tega pisma, kje mu dovoljujem najbolj tam s tem, da mora vedeti, če to traja 100.000 let, da to nije njegova lastnina, da bo mogao enkrat zapustiti to. Na tej fotografiji trika sam od 2000. leta probao pred hišom stopiti, ne? I nisam mogu, on ni hodo van priti. U hišu niti ne bi, tak kratko su živjeli notar. Tle moja žena, kupao sam auto. Prvi denar ko sam zbrao, teška put da ga kupim, jer je to auto bila moja hiša, moj svet, ne? S tem auto sam pršao, tle se vidi moja žena nosi vrečku. Neki daril, jer je to neka navada človeška naša gestu, da ih predane. Bio je fant 18 let star sin tega človeka koji je notar živeo. I moja kćerka, koja je prejšnji teden diplomirala, te se vidi kod deklica kakvih 10-11 let, ne, i u nekem momentu rekla, oči, ja se lako dotaknem hiše, ne. Pa se neko lako, temu fantu srpske nacionalnosti potekli tako suzene. Ja sam ga objevao i sam mu rekao, otrok, ti nisi neći kriv, neki se nauči s tega sveta. Ne. Na koncu to se pravi,
Ja sam 2002 mogu kupiti pri Tuzle novu parcelu, ne? Nisam vedo kaj narediti, z mamo pa sestro in sam zgradio drugu hišu, da ne bi bili, bi rekel tako, da ih ne bi premetavali, ne eni, ne drugi, ne tretji. Bez čas sam pa tle krvavo garo, bi rekel, vzel svoj dopust, skočil soboto nedelju, del hiše sam. Celu hišu sam od temelja do strešnika zadnjega, bi rekel, uz pomoć nekih ko sam učasno rabo, uglavnom sam vsak strešnik svoju ruku dao, iz rudarske smjeri nisam gradbinec, ali sam ni to naredio denar, naredila je neka izjemna volja, strašna, bi rekel, nadljudska volja, da mama ima svoj dom pa sestra. Ne? In ta gospod, bi rekel, 2004, meni to pošlje in jaz s njom pošlje. Na koncu, ko je šel iz te hiše, je pobral vse od do, kar se je dalo, pobral i umaknuo se. Ne. U tej hiši sam jaz eno noć pred vojno samo prespao, on je pa bio 9 let. In moj šef, moja logistika, leta 2004, na tej drugi hiši pri Tuzli, ko sam gradio, mi reče u januarja, moraš planirati dopust, ne, spoštuje. Jaz planiram dopust in ne grem, mislim da je bio maj-juni. Takrat, on ve da jaz grem. In smo se tle, a ja, bilo je par metrov stran od tega objekta, smo imali en kompleks kontejnera, ker smo to sve skupa prekrili. In ta moj nadrejeni meni reče, ne boš šel ti drug teden na dopust. Sam rekel, zakaj? Ker vedno je dinamika dela zahtjeva pač svoje. In mi reče, ne boš šel, ne. Zakaj? Ja sam pa imao sve pripravljeno da bi dao tu hišu takrat po strehu. Mogu bi strehu urejati. Ali smo pršli u jamu, ali iz jame. Tega se ne spomnim, vem pa da si je te rudarske hlače, tako bi rekao, pripenju. In ja sam od bolečine šel van s kontejnerom in se u tej smeti tako sprehodio. On je pa za man od istih, bi rekao, po domaće gatak, ne šel van, rudarski, in je rekao, ne boš šel. Zakaj? Sam rekao, ne. Sam rekao, ti si sin direktora, imate lastite par vikendov, živiš u četovi hiši, svoju ruku šekurnika nisi zbio, zakaj tebi ti me ne boš razumeo? I tako sam i napisao, boljše da živiš u življenju ko ne razumiješ čovjeka, da živiš kako živiš, kad me ne možeš nikoga razumjeti. Da se vrnem nazad, to se pravi tako je, leta 2006-2007 sa Šetlehodom, neke objekte po površini smo urejali, je pršla nova skupina, a ja, moram, to se pravi, ta gospod je dao številku telefona. Poklicao me, ko sam poznaje po Žirovskim vrhu, je on bio generalni direktor. Ocena moja i svih teh ljudi ne bi mu zaupao izredno nesposoban, ali ker je državno podjetje, državna lastnina, državni denar, ne odgovara noben za nobenu stvar, dela karče, je pač tako bilo. Je bio en čas glavni direktor in u tistem času, ko meni je druga skupina spravljala na cestu, po hudi jami, nikoli ni od prva moja vrata, da bi rekao, Alijeću, kaj se dogaja, to pa nije u redu, si ja najstarejši, to se nikoli nije zgodilo 20 let otpušćanja nekom da sto nadrije, tako naprijed. Nikoli. Poklicao me takrat, ker je izvedo za tu knjigu in mi je čestito. Ni pa vedo notar da je omenjen. Da je omenjen. Želeo je z menoj danas na ta večer. Ni vedo gdje je datum, mene tako me zabolilo to. Teško, nikoli, nič žale ga nazaj. Tudi, ko sam užajen, ne reći slabih besedne, ali me tako boli. Odkot da si me se spomnio danas, bi rekao da mi paraš bolečinu, ne, tako je to izgledalo. Se pravi, po letu 2006-2007 je prošla nova ekipa, jedan je bio med njimi, moram reći tako, kukar tuk solidni, drugi su pa bili tako ukošćevalci. Celo jedan je prihajao 2 leti zadnje, su ga dali iz uprave, je vsak jutar spio čaj, je šao nobedni video za njega, imao je veliko veću plaću od mene. Ja sam jedini bio operativec na terenu, prenašao denar i oni su mi dali te otroke albanske nacionalnosti, gdje su, bi rekao, cena, vrednost te ure je od rudnika plaćana 11 euro, ti otroci su imali po 2,2 eura plaćanu uru, s tem da sam i ja s doma sve svoje, rekao, obleke, kad sam imao viška, nesu, rukavice im devo i tako naprijed. A je to Slovenija, ona je iz moje mladosti, a je to ljubljena država danas. I tu knjigu sam takrat pisao u te stiske, ko su svi zapustili jamu koja je morao šao u krivu smjer,
Takrat sam napisao taj tekst, nisam pa sanjao da mi se bo zgodilo to kad se zgodilo poznaje. To se pravi, moja pot je bila da mi je zdravnik, da su 6 zdravnika, bi rekao pozoru da me zablokira. Uzeli su odvetnika, na koncu 2 dni pred mojim odpovednim rokom. Ja srećem tem našem zdravniku, doktor, prosim vas, bi rekao, zadnjičko sam vam hotel razložiti, pravu resnicu, vi me niste poslušali, sam rekao, vi mojega sveta ne poznate, on pa meni tega momenta reći da ne boš letao van, ne. I takrat sam začudo tako u zgornjem delu telesa, ravljenice od neke bolečine, vjerojatno sam bio fizično, bi rekao, tog strt. Sam pobrao te papirčke svoje i šao skozi vrata i mi je rekao, ne smiješ otkloniti zdravničke pomoći. Sam rekao, če umrem, nikoli vam nazaj. Sam rekao, ne, to meni nikoli oče ni rekao, moj šef, nikoli učitelj, noben nadrejen, nikoli u življenju. Sam rekao, najmanje od vas očekujem. Ja sam šao skozi ta vrata. Te dni sam šao u Trbovelj, ko sam se vraćao iz Trbovelja, mogu bi proti Litiji Zavetu za gore. Spomen se je ulivo dež, meni su suze tekle. I na mostu, ja sam palio most, šao proti Litiji, nisam se zavjedio da sam zgrešio, bi rekao, to put. I takrat sam začuto da sam, bi rekao, u strašnoj stiski, to su bili momenti, ne da se povedati, već ti sam optimist, ali takrat sam bio toliko iščrpan, ubit, ne da se povedati. To se pravi, sve to nije u tej knjigi niti blizu, ni dotaknjeno me, jer nije nič pisano. 2 dni, ko su ta isti dan nisu vedeli, ko su napisali te 7 strani, reku združeno od Rudnika, ko su to napisali, nisu vedeli da mi je ta dan jedna zdravnica uzela i mi pomagala, pol leta mi je otprla, bi rekao, bolnišku, bio sam bolniški i takrat sam se sam zbrao papirje, začeo pisati, bi rekao, zbira stvari. Oni su pa meni pisali svaki par mjesta neku novu, odvisno kaj su radili, kje. To se pravi, pokrivo sam tlen, tu Idri smo delali u tem Jašku, Avče, tle u Rolte, kaj su tam Rolte, ne, tam sam odal, ne. I tako naprej. Sve posod su pisali tisti, kar njima paše, mene nobed ni vprašal, kaj bi jaz rad. I ja sam se pa trudil, da svako svoje delo opravim po najboljši moči. Na koncu sam pa bio kriv, ker nisam šel ne levo, ne desno, nisam se spustil u te njihove igre umazane in sam ostao, bi rekao, tako sebi dostojan po cenu. Uzeli su sve šikne knjige, za 4 leta moje uničili su. Nisu pa vedeli da jaz celo svoje življenje, svaku stvar ko dam od sebe, fotokopiram i shranim. Govorim o jedni takvi umazani stvari, ona dotika tu hudu jamu, nisam od njej ne govorim, rekao javnosti, to zdaj tako prvo nakazuje, ne. To je tisto, kar mene boli, kar bi jaz rad povedal, pa ne morem. Ne. Zakaj ne morete? Ne morem, ker zadeva poteka na nivou. Jaz sem podal dokumente, to se pravi vsak račun, ko je vrednost, primer dam 30.000 evrov mjesečno, ne. Če na njemu ni iz moje evidenčne knjige i priloge, če je to izmišljena, če je to namjesto 10 ljudi pisano 30 ljudi, ja sam u radnim organom priložio samo dejansko stanje, kot 3. list, predao. Če govorimo o našem kompresoru, ko smo ga imali tle kupili na tem gradbišću, smo dali 4 milijona, pa še neki takrat dolarjev, ne. Ta kompresor stoji u naših objektih, u hudi jami, pa plaćujemo 1500 na jamninu. Jaz vzamem od prijatelja in pač tako se zmeni. I to su vzorci bili. Tu ni, ne vem, jaz sem pa šparal po vsakem koraku. To spravi, s tem rudarjem, pa s temi otroci, koji nisem mogel spuščati svojo ruku, sam bi rekel, vsa ta kritična dela popravu i u tej hudi jami sam bio in navadni delavec, in poslovodja, in štajger, in vodja, in sve skupaj, da bi oni na koncu rekli meni da sam ja, za mene nimaju dela, ker sam ja vodja projekta. I na Rudniku ni delovnega mesta za vodju projekta. Jaz pa redno končal rudarsku šolu, izkušnje kot rudar, kot miner, vse, kar je bilo v moji moči, vse ispit za tehničnega vodju metanske jame, ispit za tonologradnju i tako naprej. To se pravi, jaz mojega direktora prosim za bilo kako delo, da mi da za 10 mjeseci da preživim. Obje kćerke su bile takrat študirale, jedno sam mogao potegnuti, ostao sam brez denara i tako naprej. Stresno stanje.
O tem sem želel dotakniti v Slovenijo danes. Ona je taka, resnično taka žalostna, ni morali, ni odgovornosti, ni teh vrednot, koji rabi vsak človek. To nam je narava, bi rekel, dala prevojstvena. Pa zakaj, gospod Alič, zakaj smo Slovenci v 30 letih postali takšni? Ali je breme hude jame tako težko, pa ne mislim hude jame, samo te, ki ste jo raziskovali vi, tudi vse ostali, ali je to breme tak mlinski kamen za našim vratom, da smo izgubili vse vrednote, ki smo jih imeli? Pa roko na srce. Takrat, ko sem jaz iskal pač to stalno bivanje, da bi pomagal bratu pa sestri. To se pravi, mene su, se pravi, moram se biti nazaj, ogromno je tega, ne. Dobro ste me to. Tistim času, ko su meni rekli, zato ker nisam pač takoj vzel državljanstvo, ne, da sam verjetno neki petokolonaš za Sloveniju. U svojim otroštvu nije pričao za sebe, ker jaz nisam šel na te delovne akcije, če si ti čez 30 let v neki državi, če toliko bi rekel, čez te hribe prehodiš, ti vzljubiš to, poznaš ljudi in čutiš to državo da je tvoje. In uradnik neki iz Ljubljane reče, ne, tebi nič ne pripada. Moj dokument, ker sam na koncu pridobio za mene pa ženu potrdilo o nekaznovanju z Dunaja, da nisam bio kaznovan u Bosni i Hercegovini. List, kje piše? Za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije po 10. členu za sebe in svojo družino, 10.5.93. 10.5.93 je bila kompletna moja dokumentacija. Mi je uspjelo kompletnu dokumentaciju za državljanstvo odati, ne. Preberite kdaj je bila, rekel, odločba, kdaj sam dobil odločbu. Za moj rojstni dan 98. leta. 5 let pa 1 mesec je država potrebovala da mi klik naredi na računalniku od uloge do državljanstva. To je resnica. 5 let, pa 1 mesec. Danas jaz nisam izbrisan. Hvala Bogu da nisam kod čovjek izbrisan. Ne? Danas se ta kategorija, ko se pojavlja, neki su pravični, neki neopravični, tako naprej, to se pravi, teško je suditi o tem. Neki denar, neku škodninu. Jaz nisam imao pravice, takrat ko sam dao da bi otkupao stanovanje, ko še takrat nije bilo tisti 5000 eura. 20 let sam bio u 34 kvadratnim stanovanju. Sami su mi ponudili drugo stanovanje i ko sam si ja pač mogu pridobiti ključe, ženska ko dela na našoj općini je za svojega sina želela to stanovanje. Jaz nisam bedo i direktor me poklicao i rekao, Alić, pa ne se potvrdilo da se državna Republike Slovenije će među stanovanje dobiti. Ne. I to se nikoli nije zgodilo. To se pravi, ure bi vam lako preko take stvari. Leta 2004 država mi izda drugi dokument koji reče, a ne, ti si imao urejen status, pre tebi nič nije bilo na robe, ne. Tebi je sve u redu. Imati bivanje, stalno bivanje, živjeti, imati naslov, imati pravici da delo. Ker bi mogao imati državljanstvo da bi dobio službu. Da bi dobio, bi rekao, ta začarani krug je bio prepleten med stalnim delovnim dovoljenjem, ker poznaje su rekli, koje zakonodaja bi rekao potekao ta datum, su rekli da već nisam jaz, da sam bio pre Jugoslaviji, da sam delao tih 17 let u Jugoslaviji, ne, čeprav sam bio na istim rudniku, na istim naslovu. Mogo bi na novo še 5, takrat bi bilo 5 let da bi prišao do nekega stalnega delovnog dovoljenja. Imao bi kakih 24 let. Ne. Mislim, tole vaše pripovedovanje zna biti zelo neprijetno za nas, ki živimo žao tukaj. mi je, mislim, jaz govorim, to nas je pripeljalo ta odnos, ko ste me to vprašali, Ja. to spravi, odnos človeka do človeka je bio ta. U kritičnom momentu, psi su me tako, bi rekao, po hrbtu, ko sam parabao pomoć, su se obrnule. Ne. O tem govorim. Kje je naša morala da samo mislimo, bi rekao, na sebe, taj egoizam, samo mislimo na sebe, na auto, na hišu, vrednote človeka do človeka, ta ljubezen ne ostaja. Naš
Saj pri nas u Zagorju uglavnom je zdaj već, če prav tako rad, bi rekel, imam vse te živali, je već psovko kar ljudi. Kaže na neku stisku, z njim se ne treba kregati, vsi psa vode, no bez nobenim, še dobar dan reče, bi rekel, govorim, tej, kaj se dogajaš, kaj se dogaja? Uglavnom psi se igračkaju, ne, gdje pa, bi rekel, hodio tako tiho, se pravi te vrednote, bi rekel, samo na slabši. Oto sam pa reći jednu drugu stvar, zaproste, ti ljudi se rekli da sam ja s neki vredno petokolonaš, ne? I ti sti ko su to govorili, su prepeljali tu državu, danas takvo stanje. Ti heroji ko su stvarali tu državu, danas su nam pokazali tu sliku, kje su nas prepeljali, da su oni ukradili. Ne, ja sam plaćao svaku svoju položnicu, od prvega dne do danas, pa ne taki, ne glede na to da sam ja s južnjaka, govorim o svakim poštenim čovjeku, ne? O kmetu, o svakim čovjeku danas su nas prepeljali na neku infuziju. Ne? Ampak še vseeno ustrajam pri nekem vprašanju, zakaj so ženske iz Srebrenice lahko dosegle doma in v svetu, da ves svet danes ve za Srebrenico, mi pa smo tiho, molčimo, klečeplazimo, bojimo se konec koncev in ne naredimo nič, da bi se zločini, ki so se zgodili v Hudi jami in še marsikje druge, da bi jih vsaj na glas priznali, da bi ljudje, ki so tam morda izgubili svojce, lahko prišli in na dostojen človeški način prizgali svečko, sklonili glavo, pomolili. Zakaj smo Slovenci taki? Samo to mi odgovorite. Če me to, jaz dobro, tako, vedno sam zgodovinom rad bravo spremljao, jaz mislim da to nije od jučeri, ne, to nažalost, lahko rečemo 100-200 leta zadnjih, ta problematika slovenskog naroda se nabira zaradi vredno u tem okolju, glede na sve te civilizacije koje su, bi rekao, plule po tem Balkanu, dotikala, bi rekao, ta slovenski narod pod Alpom, bili ste meh narod in ubrizganje že ta kompleks manj vrednost, on je prišao notar že v dušu človeka, da misli da ima pravice zato ko je meh narod, boriti se za svoje pravne. Te ženske u Srebrenici su zgubile sve. Kaj lahko zgubi? One se bore za zadnji kanček neke časti, dostojanstvene. Tudi mi bi se lahko za čast borili. Apsolutno. Mi govorimo, država noće pokopati u Hudi jami. Kdo je država? Mi, ljudje. To se pravi, ja pričekujem glas svakega posameznika, odgovornost, ne samo za Hudu jamu, za se. U tej državi, kad nije u redu, da dvigne svoj glas, da razbijamo. Za kaj bi razbijali? To je naše, govorim o te samote, o tem egoizmu koji je prišao u slovenska čovjeka. Strašan egoizam. Nevrijetan egoizam. Ja skozi vrata, tako pridem skozi vrata svoje hiše, ne glede kog sam utrujen, vedno sam dobre volje nasmeja, tako do mojega susjeda, tako se trudim. Tako sam već čas. Med njimi je bio meni najteži čovjek, gospod likar, ne vem, je tle, ali nije ni važno, ne, na začetku. In gledao me tako utešnjeno, nije mi dao možnost da se pokaže kod čovjek, ne, na začetku, in me ubio. Ne. Skozi čas, po jednom letu, dve, je bio izredno prijazn do mene, ali nisam pozabil. Če govorim za to okolje, tle še bolj nekako, malo se bolj trdi. Njihovi delavci, ko su prišli ti naši, tako su bili puni humore, puni energije, ti su se kao kakvi otroci umikali na začetku i se stali tako, bi rekao, po strani, nekako kod preplašeni. Poslije su se pa toliko bili taki dobri prijatelji protiv koncu da dan danas strašuju jedan za drugi. Ne vem, uglavnom, teško bi rekao, to je bi rekao, problem malo iz godovine, ne samo današnjega časa. No, pravijo tudi, da pravzaprav v tej državi vas res nihče ne mara. Desni vas ne marajo zaradi tega, ker sodite med tako imenovane izbrisane, levi vas pravzaprav sovražijo, ne marajo, prezirajo, ker vrtate v grehe in v rane, ki bi jih radi pozabili in pravljico vlekli vnaprej v nadogled. Točno tako, to se pravi, pod narekovaj prijatelji z jedne i s druge strane, ali pa, da se grobo izrazim, sovraštvo iz jedne i druge strane. Licemjerstvo neko, ne. Nekatere stvari isto tako, to spravi
nekaj su mi nudili da bi neke nagrade i takve stvari. Sam se ja zahvalio, sam rekao, vrnite mi čast, ne. Ja se rabim odlikovanje kod, bi rekao, solunski ta vojak dole. Ordeni, mene nikoli nisam imali. Rabim človeški odnos 150. Vrni mi čast, vrni mi delo. No, z vami je bilo tudi kar nekaj intervjujev po časopisih, medijih, televiziji, potem pa se mi zdi, da se je vse skupaj umirilo, da bi vas želeli poriniti na stranski tir. Ne vem, ne bi rekel, ker novinari su, bi rekel, kot se posod, su dobri i slabi. Uglavnom, nekaj je bilo tako neprijatno, su gledali uskogrodno svoj interes, nisu pa razmišljali o človeku kaj me dela iz dušu. Ne. Tu u Hudi jami se dogajalo, ne moram govoriti kad su bili iz vrha gor, ne, su prihajali s kamerom, me posnemali, ko su me dotikali vrate, v tistem času jednostavno mi samo suze začinaju teći in oni su, pač, teško reći, ali su uživali u tistem momentu ko sam emotivno, bi rekao, bio tako rastrešen na tle i to je njima tako izgledalo. Čutri pa nisu nič, ker su se svi umakli, ko sam iskao njihovu pomoć, bi rekao, po Hudi jami, ko sam, ne samo za sebe, za Hudu jamu, uglavnom i nije bilo već ne. I na danas se umikam. Pridem tako med ljudi, ker drugačije pa otklanjam, kukad se da, otklanjam, ker mene ta pozornost niti slučajno nikoli nije zanimala. Ja sam bio vjedno u senci, ja se zaradi tega se upravičujem, ja nisam neki govornik, ja sam čovjek operativac, ker pač pogledam to svoje kaj imam za opraviti, z veseljem delam i nisam nikoli bio bajan, bi rekao, tako priditi pa govoriti ljudem. Kaj pa danes, ko se spomnite na vse te stvari, ki so se vam zgodile, pa vidite kdaj te grozljive prizore pred seboj? Jaz grem večkrat pred Hudo jamu, zaklenjena je, ne. Grem pogosto, ne mine 3 mjeseca, grem tako pogledam in nikoli, ma ni dneva da ne bi razmišljal. Nimam pa pravice, bi rekao, jaz nisam zgodovinar, nimam pravice, jaz bi rekao, pritiskat, ali tudi če hočem ne moram nič. Jaz čutim, da sam svoje poslanstvo pravo u te Hudi jami na najboljši način. Ne. Boli me pa to, takrat, ko se ta kosnica delala, ja sam se predvidevao da delamo neki začasni prostor, zato ker je prostora jamskega preprosto zmanjkalo i ne bi mogli druge ljudi iznašati in sam verjel da je to neka začasna postaja. Ne. Zgodilo se je to da su resnično oni postavili tam zideju neku, lako bi razvili neki muzej, to se pravi da bi ljudi hodili unutar ta prostor, vjerojatno bi mogli cijelo po moje plaćati pustopninu, kar je, ne da se pobjeda, tako nemoralno, nečloveško, slovenski narod je pa mirno tiho. Ja govorim Huda jama, mi ne moramo sve skopati, hudih jami u Sloveniji na stotine, ali ta vzorc je primjer na katerem bi lako, bi rekao, dosegli ta minimum te sprave slovenskega ljudstva. Ne. Ker je razdeljeno, je spravio najprije in partizanska, bi rekao, krila, in domobranska, vsi. Najprije čovjek u Hude jame pogleda te kosti in bo vidio kako to izgleda. To pomeni, da pravzaprav želite, da bi vsi tisti ljudje, ki hodijo brez srca naokoli, prišli v Hudo jamo in jo videli iznotraj. Apsolutno. Jaz tudi tiste, ko su pobijali po Srebrenici, bi rekao, nič drugačije nije. Spravi tisti partizani koji su dobivali pokojnine, s koji svoj čas lako še dan danas tu ne nema. Ne. Danas se dobijaju isto tu u Srebrenici. U Srebrenici, u Bosni i Hercegovini, svi su pobijali na sve strane. Dobivaju pokojnine i se sprehajaju komu. U Srebrenici danas od 38.000 prebivalca, 19% je bilo srpskega, drugo je bilo bošnjaško stanovništvo, ne. A danas žive tisti bošnjaki koji su se, ne moram reći ko se preganjali po Bosni i ko se nisu imali kam, već umaknuti su pršli na svoje da umreju. Moja generacija, 61-letnik, Janovac sam 26, a s generacijom sam šao 61-letnik je, svi po vrsti, po osnovnoj školi su šli
u svijet je procentualno najveći inženjerijevi izobraženi ljudi prošli iz te generacije. Moj sušolc, Džananović Zikret, je od 5. do 8. razreda u Beogradu na tekmovanju iz matematike prvo mjesto nesu. Je u tej šoli bio direktor osnovne šole iste naše kad smo ih otkrili. Bilo je oko 1200 učenica u tej šoli. Danas je tamo, rekli su mi, po 20 leti sam prvi šao, ona je nosila ime Hasan Brkić Osatica. Ne? Danas je Petar Petrović Njegoš, črnogorski vladika. Niti enega srpskeg otroka ne glede na to da spravim. Mi, otroci, nismo takrat imali toga sovraštva i uzgajan sam u nekim Titovim, bi rekao kod pionir. Će rečem tako da sam Bošnjak musliman, ni moj ponos da to rečem, ali ja svako rečem tako, nikoli u džamiji nisam bio. Ne. U Soda me tako prenesla, bio sam u sve crkvah, bi rekao, sve te religije. Spoštujem, moja mama, voće su bili zredno religiozni, ja s brat smo bili tako... Malo manj. Imali smo, ja se pravim, moj Bog je narava, jer je moćnejša od svega, od svakoga čovjeka i nju najbolj spoštujem. Bi rekao, nju imam za svojega Boga i spoštujem pa svak ta, bi rekao, religiozni objekt i naj vodi, naj se moli vsak po svoje, ali ne pozabimo da smo ljudje toga. Mehmed Ali Alič, hvala lepa za tale večer. Zdaj ne vem, bo še kdo kaj vprašal. Glede na to, da ste vrsto let delali skupaj, bila sva po moje dokaj izčrpna, čeprav se bojim, da tisti občutek sramu, ko vidiš, da Srebrenica ni bila edina, da se ponavlja kar naprej, taki ali drugačni obliki ostaje in če bomo o tem razmišljali, kaj pravite, kaj bomo doživeli v sebi, da moramo res ostati ljudje, ne glede na to, kaj se dogaja. Tako sklonjene glave ne bomo dosegli nič, to se pravi povrniti glavne vrednote, poštenje, čast pri sebi. Če smo pognjene glave, to se pravi, smo kot neki hlavci, zakaj bi bili hlavci, zakaj treba biti hlavac. Ja sam se vsakim svojim spoštovao svoje šefe, podrejeni nikoli, bi rekao, u življenju nisam neke grde besede, spoštovao i podrejeni nadrejeni, ali vsem svojim šefam sam se takrat postavio u momentu ko me kod človeka začeo žaliti. I takrat za mene nije autoritete. I danas ti velikani, ko sam, bi rekao, u mojoj mladosti u odrašćanju, ko su, pač je rekao direktor, mene je bilo strah, ko je rekao pride ta inšpektor, me je bilo strah, ne? Skozi čas sam jednostavno vidio da obstajamo le dobri i slabi, to se pravi tisti ko stvarjamo, ko smo korisni tej državi in tisti lopovi ko kradaju i ko su nekorisni, tako i deli. Zaradi tega oni su mene vedno, bi rekao, odrivali da sam nihče, ja sam pa vedno tako čuto da sam nekdo in to se pravi tako za to knjigu napisao pod tem naslovom. Jaz mislim, da knjigo mora res vsak prebrati, če ne zaradi drugega, zaradi tega, da bi razumeli vse to, kar je Mehmed Alija sedaj razlagal o tem, zakaj se je počutil kot nihče.